mtu miyeko refugee kama kwa watu kurudia sio kwenda kutafuta mwenye huko ni gouvernement litika tuliwaandikia barua kama ni vyaya gouvernement litika kusinyia hapa na ndio kusinyia kwamba ba prisonnier wote baba M23 baba sunguri tuko naenda wapi kwa juu ya amani na waza kwamba dossier ya kuatakia Kamanyola pour le gouvernement congolais politique yao ni kuongea Doha kuongea Washington ndio watamaliza peut-être les hommes tuko na general Makanaki hapa watu wazalendo awako kuserikali ni sisi raia tulikamata bunduki kwa ajili kusaidia Uvira yetu kwa ajili kusaidia Kongo yetu swali ya Kamanyola na wazo ke general atajibi deuxième intervenant problème ya masosi civile za mingi ya kwanza ilifo kujua kama sheria ya Kongo na permettre inaruhusu mtu kucreate société civile ya mouvement citoyen ni sheria na mtu aivunja lakini c'est vrai serikali yetu yote iko na furahia mazingira za kuuza nguvu kubale watu wa kushindana kwa kusaidia mwingine hivi mafikiri anapinga huku wasaidia anapinga na kusaidia anapinga hapana twende fasi fulani na Mungu apinge ile alisema